ryijimye, ibicu byegeranye nk'aho bigiye guturika. Urumuri rw'ukwezi ruramurika, ariko hari ikintu kigenda mu kirere. Ikigaragara nta n'urusaku gitanga. Muri ako kanya cyamaze kwinjira mu kirere cy'umwanzi, gitwaye igisasu gifite imbaraga zo guhindura amateka. Iyo ni B2 Spirit, indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka Ghost Bomber. Bakayita uko kubera ko yinjira igatera igasohoka, ntagire n'ukeka ko yigeze yihanyura. Mu gihe indege imwe igura kuri miliyari 2 z'amadolari, wibaza utese niyihe mpamvu ituma iyi ndege ihenda kurusha izindi zose ku isi? Reka twinjire mu mateka yayo, ikoranabuhanga n'ubushobozi bwa B2 Spirit, indege yahinduye uko intambara zikorwa mu kirere. B2 Spirit ni indege ifite imiterere idasanzwe kuko yubatswe mu buryo bwa flying wing, bivuze ko nta musaya usobanutse igira nk'izindi ndege zisanzwe. Umurambararo wayo kuva ku ibaba rimwe ujya ku rindi ni metero zirenga 52. Ku rundi ruhande kuva ku mutwe wayo ugera ku murizo ni metero 20. Iyi ndege kandi igira uburebure bwa metero 5 mu buhagarike. Uburemere bwayo ni ibiro bibarirwa mu bihumbi 72,575. Uburemere ntarengwa bw'ibyo ishobora kwikorera ni ibiro ibihumbi 152,634. Mu mwaka w'1975 isi yari mu mvururu z'intambara y'ubutita. Amerika n'ubumwe bw'Abasoviyeti bari mu ihiganwa ry'intwaro za kirimbuzi. Amerika yari ifite B-52, indege nini zitwara ibisasu byinshi. Ariko hari ikibazo. Abasoviyeti bari bamaze gukora radar n'ubwirinzi bwo mu kirere buteye ubwoba. Kohereza B-52 mu kirere cy'Abasoviyeti byari nko kwambara uruhu rw'intama ukinjira mu igobe ry'amasega. Aho niho havukiye igitekerezo gishya, ATB, Advanced Technology Bomber Program. Hagombaga kubakwa indege ishobora kwinjira mu kirere cy'umwanzi nk'umwuka, igakora icyo igomba gukora, ntihagire n'umwe wica iryera. YB-49 yari imwe mu ndege za mbere zakozwe na Northrop mu mwaka w'1940, ikaba ariyo yari yatumye hashakwa ikoranabuhanga ryavuyemo B2 Spirit nyuma y'imyaka myinshi. Ariko mu mwaka w'1978, igihe Amerika yashakaga indege cyayihambaye, Northrop Corporation yaragarutse, none ifite ikoranabuhanga ryo mu gihe kizaza. Igitekerezo cy'indege y'igicucu cyari kigiye kuzuka. B2 Spirit ni indege itwara ibiro ibihumbi 18 by'ibisasu, harimo nk'ibisasu 80 bya JDAM cyangwa 16 bya B-83 bya kirimbuzi. Ishobora kandi gutwara GBU-57, igisasu gifite ibiro ibihumbi 13,600 ku muvuduko wa kilometero 1010 ku isaha. Ikaba ifite ubushobozi bwo kuguruka kilometero ibihumbi 11 idahagaze, cyangwa kilometero ibihumbi 19 iyo yongereyemo amavuta mu kirere. Mu mwaka wa 2001, B2 Spirit zavuye Missouri zitera muri Afghanistan, zitaha nyuma y'amasaha 48 gusa, zigeze zigwa ku butaka. Wakwibaza ngo kuva ku cyicaro cyazo kugera i Kigali byatwara igihe kingana gute? Ugereranije kuva ku kigo cya gisirikare cya Whiteman Air Force Base muri Missouri kugera i Kigali mu Rwanda hari intera kilometero ibihumbi 12,200. B2 Spirit ishobora gukora urwo rugendo mu gihe cy'amasaha agera kuri 13, ariko bisaba ko yongera amavuta mu kirere nibura inshuro imwe, kuko ubushobozi bwayo bwo kuguruka idahagaze bugarukira kuri kilometero ibihumbi 11. Izindi ndege zisanzwe zitwara abagenzi nka Boeing 777 cyangwa Airbus A350 zishobora gukora urwo rugendo mu gihe cy'amasaha ari hagati ya 16 na 18. Zishobora kandi gusaba guhagarara ahantu hatandukanye ngo zongere amavuta cyangwa zifata abagenzi bitewe n'inzira zagenewe. Naho indege ya Rwandair iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikunze guhagurukira muri New York ikanyura i Brussels mu Bubiligi mbere yo kugera i Kigali. Urwo rugendo rwose rugatwara hagati y'amasaha 20 na 28 bitewe n'igihe cyo guhagarara ku kibuga cy'i Burayi. Ibi bivuze ko B2 Spirit nubwo ari indege y'intambara ifite ubushobozi bwo kugera i Kigali mu gihe gito kurusha indege za gisivile, kandi ikabikora itagaragaye, idahagaze ku butaka, kandi yihuta kurusha indege iyo ari yo yose y'abagenzi. Igiciro cyo kubaka buri ndege ya B2 Spirit kigera kuri miliyoni 737 z'amadolari y'Amerika. Ariko iyo hongeyemo amafaranga yose yagiye akoreshwa mu bushakashatsi, iterambere, igeragezwa no kubaka izindi ndege zose z'uru ruhererekane, igiciro cy'indege imwe kiriyongera kikagera kuri miliyari 2 z'amadolari zirengaho make. Umushinga wa B2 Spirit watwaye hafi miliyardi 45 z'amadolari y'Amerika
Amerika mu gukora indege 21 zonyine. Ni amafaranga arenze ingengo y'imari y'ibihugu byinshi ku isi kandi ruta cyane bije z'imishinga myinshi y'inganda z'indege zose zigeze zikorwa. Umushinga umwe wo gukora indege za B2 Spirit watwaye hafi miliyari 45 z'amadolari. Ayo ni amafaranga aruta ingengo y'imari y'umwaka y'ibihugu birenga 30 byo muri Afurika birimo n'u Rwanda, Burundi, Malawi, Somalia ndetse n'ibindi. Mu by'ukuri aruta ingengo y'imari y'u Rwanda inshuro zirenga 9. Ni umushinga wahagurukije ingengo y'imari ya leta mu gihe cy'imyaka myinshi kandi kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine zitunze. Izi ndege zose uko ari 21 zakozwe zibarizwa ku kigo cya gisirikare cya Whiteman Air Force Base muri leta ya Missouri. B2 Spirit ni imwe mu ndege nke ku isi zidashobora gufatwa na radar. Ariko se ni iki kiyifasha kwihisha gutyo? Dore amabanga 3 ayihishemo. Imiterere yayo. B2 Spirit yubatswe mu ishusho idasanzwe izwi nka flying wing. Nta mutwe, nta murizo, nta gice gisumba ikindi. Ukwigaragara nk'urupapuro ruguruka bituma radar zibura aho ziyifata kuko nta mpande zigaragara zibasha gusubiza imirasire ya radar. Ibikoresho biyigize. Umubiri wayo wubatswe mu bikoresho bya carbon graphite composites. Ni ibintu byoroheje ariko bikomeye bifite ubushobozi bwo kugabanya no kumira imirasire ya radar aho kuyisubiza nk'ibindi byuma bisanzwe. Uburyo bwo kuyobya radar. B2 Spirit ifite uburyo buhambaye bwo kwivanga mu makuru ya radar z'umwanzi ikerekana ibindi bintu aho kwerekana yo ubwayo. Ni nko kwambara umwambaro uhinduranya amabara bitewe n'urumuri maze ukubona akabona ibintu bitari byo. Ese iracyari indege igikenewe? Yego rwose, n'ubwihenze bwose B2 Spirit ni nk'intwaro ya gisirikare idasimburwa mu gukumira intambara, ariko ntishobora kubaho iteka ryose. Hagiye kuzaza B-21 Raider, iyisimbura izaba yoroheje, iciriritse mu gukoresha kandi ifite ubushobozi buhanitse kurushaho. B2 Spirit ni ishusho y'ubushobozi bw'umuntu bwo guhanga udushya. Ni indege kandi yahinduye uburyo intambara zibaho. Igaragara, inumvikana, ariko igira ingaruka zikomeye ku isi yose. Ese waba ushaka kumenya byinshi kuri B-21 Raider na yizaza? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Wari kuri JD Rwanda, wakoze cyane, naho ubutaha mu yindi video. Ciao.